Kahinyo terhadap National Youth Front Southwest Khasil District kalaberten banyakun persya yang sorkar lara kalia don bor ban khlong yau marpo khndo uranium ha Southwest Khasil District mendaka praterik unailar uba khrabos naitang u president ke HNYF Southwest Khasil District ulong bakaseng kanumailat dalele yak sorkar India bat yak sorkar jela banti ya uranium balada ja bak sorkar kan le don bor kaseng kambense banyang yele walada ja hadu bandaja wasnam ulakin turu yakin pungut kemele bakin yang persya halor kani kebenta bat kumju ru ya ka KCDC bakam dai ban ajing ben ida kerparu ya ka sorkar jala neba brok kin ru pungut ki MLA bakin soba ban yang persya ya kani banam ailat ba ka sorkar India kan klong yau ni marpo kendau hoi ta kuju ka paru ngi kerpat ya ka KCDC ka badai ka benta ban ai NOC ban klong yau ni marpo kendau ba kanom sa dalele bat kanom ai NOC ru dalele ru nang ba kinom yolat ban klong yau ni uranium ti kum kisamla jong ka dong ka than kinong sung snong jong ka Southwest Khasil ba jong ka state hi pro ka we ngim kwa dalele ru ban klong yau ni uranium ban kumba ikong spiliti lemdok langrin ilaong hapor ba idang im ba ngama ban ya pen kaspa kamla ban thit ya ka jingmat lut kumta ngiru ngiyang hakaju kanong rim kumba kilong swa jongi ba hopping stone lemdok bangkwai duar ublay ula yang persya na kamenta ba ngimsya ban klong yau ni uranium hapo jong kani ka district ka jongi bat hapo jong ka state hero barok kawai ngi kum kilong din haru menta ngi dang yang persya bet ba ngimsya dalele ro ba klong ya uni uranium nginele persya bet wat lada ngihapan ra kawai ka state ro panatma persya yakiru gimase tada kasnam jongi kantut hakamadan ru nagamta jong kilong din kalaway ki jongi ki kun kiksi ki jongi berun ke jing kermen ya kalaway ngihap banyap nagamta kawi terkejat penri. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.